ni filime Above the Law izwi kandi ku izina rya Righting Wrongs yasohotse mu 1996 ikorerwa muri Hong Kong. Ni filime y'uruhererekane rw'ibikorwa action ifite umwihariko mu gukomatanya intambara za kungufu n'amategeko maze gahuza inkuru z'akarengane, ubutabera no gukoresha imbaraga mu guhangana n'ikibi. Yanditswe na Bell Wong, yoborwa na KURI Yuen, naho mu bakinnyi b'ingenzi harimo Yuen BIAO, CYNTHIA ROTHROCK na Melvin Wong. Above the Law cyangwa se Righting Wrongs ivuga inkuru ya CYANE ukinwa na Yuen BIAO, umushinjacyaha cyangwa se prosecutor wo muri Hong Kong wahuye n'akarengane gakomeye. Kubera uburyo amategeko abamo icyuho n'akarengane, Jason afata icyemezo cyo gufata ubutabera mu biganza bye akajya kwihorera ku bagizi ba nabi bidegembya kubera ruswa no kudahanwa. Hano rero inkuru itangira neza ubwo Jason yoherezwa gukora iperereza ku kirego cy'ubwicanyi bwakorewe umwana w'umuyobozi. Iyo dosiye yerekana ibimenyetso byinshi bihamya ko abantu bakomeye babigizemo uruhare, ariko amategeko agakomeza gutinza urubanza, bikaza kuba imbarutso y'umujinya wa Jason. Hafata icyemezo umwanzuro wo gukora ubutabera ku giti cye, agatangira kwica umwe ku wundi niba abandi bakekwaho ubwicanyi ndengakamere bamwe batahanwe n'amategeko. Noneho rero ni munyemere turebera hamwe uruhare rw'umukinnyi Yuen BIAO muri iyi filime. Yuen BIAO ni umwe mu bakinnyi b'abashinwa b'inararibonye bamenyekanye cyane mu mikino wa Kung Fu no muri filime z'amarushanwa mu bikorwa action. Muri Above the Law niwe mukinnyi mukuru ukina nka CYANE. Umwihariko w'uruhare rwe ni ushyira imbere igitekerezo cy'ubutabera bw'umuntu ku giti cye, abo twita Vigilant Justice, ahashyira imbere ibikorwa byo guhana abagizi ba nabi aho guharira ubutabera bw'inkiko. Akinamo imyitozo n'imirwano yihariye yerekana ubuhanga bwo ku rwego rwo hejuru muri martial arts. Ibi bikaba byarahinduye iyi filime igahinduka imwe mu zakunzwe mu ruhando rwa Kung Fu muri Hong Kong. Uburyo yerekana amarangamutima, kurwana n'ubuhanga bwo gukoresha ibikoresho nk'imipanga, imbunda no kurwana n'amaboko yambaye ubusa byatumye benshi bamufata nk'umusimbura wa Bruce Lee muri icyo gihe. Mu bice bimwe na bimwe yakoze akazi kose ku giti cye, harimo n'imirwano idafashijwe na doubles cyangwa stuntmen. Ibi bikaba byarahaye agaciro gakomeye isura ye mu ruhando rwa sinema yo muri Aziya. Twihuta rero munyemere turebera hamwe udushya n'ibidasanzwe muri iyi filime. Imirwano y'amaboko idasanzwe. Filime yakoresheje uburyo bwo gukina imirwano isobanutse neza, igakorwa n'abakinnyi ubwabo badakoresheje ababasimbura. Yuen BIAO na CYNTHIA ROTHROCK bakinnye bimwe mu bice bya Kung Fu bifatwa nk'ibya mbere bikomeye mu mateka sinema ya Hong Kong. CYNTHIA ROTHROCK, uyu mukinnyi w'umugore w'umunyamerika ni umwe mu bagore bake bakinnye Kung Fu mu rwego rwo hejuru muri Aziya. Yigaragaje muri iyi filime nk'umupolisi ukomeye ashyiraho imbaraga zigaragaza uburinganire mu bikorwa bya action. Ihindurwa ry'icyerekezo, ibyo bita alternate endings. Filime ifite amaherezo atandukanye bitewe n'igihugu yasohokeyemo. Mu gice kimwe Jason arapfa, ahandi akababarirwa. Ibi byerekana uko ibihugu bitandukanye byakira ibitekerezo bijyanye n'ubutabera bw'umuntu ku giti cye, ibya biri nakubwiye bita Vigilant Justice. Uko yacuruze ku isi. Nubwo ari filime yo muri Hong Kong, Above the Law yacuruzwe mu bihugu byinshi byo mu Burayi no muri Amerika, ndetse bifasha CYNTHIA ROTHROCK gutangira urugendo rw'icyamamare mu ruhando rwa Hollywood. Noneho rero uru ni rwo ruhare rwa filime mu ruganda rwa sinema. Above the Law yagize uruhare mu kugaragaza ko sinema ya Hong Kong ishobora guhuza ubuhanga bw'abakinnyi n'ubutumwa bukomeye bwa politike n'imibereho. Ni filime yafunguye inzira ku zindi nyinshi zagaragaje uburyo amategeko ashobora kuba intege nke mu guhangana n'ibyaha bikomeye. Filime kandi yatumye Yuen BIAO yemerwa nk'umwe mu bakinnyi ba Kung Fu bafite impano idasanzwe nyuma ya Bruce Lee na Jackie Chan. Bahoze baraniganye mu ishuri rimwe ry'imyitozo ryitwa Peking Opera School. Above the Law rero yakirwa mu 1996 nkuko nabikubwiye ruguru. Ni filime ikomeye cyane mu bijyanye n'imirwano, ubutabera no kwerekana ko umuntu ashobora kurengera abadafite kivugira igihe amategeko ananiwe. Yuen BIAO rero yanayoboye iyi nkuru y'akababaro n'ubutwari mu buryo bugaragaza impano, ubuhanga no kwiyemeza. Iyo urebye iyi filime
uhita wumva uburyo ubutabera bushobora gusabwa no hanze y'inkiko, bikibutsa abantu ko ikibi kigomba guhanwa uko byagenda kose. Noneho rero filime Above the Law izwi kandi nka Writing Longs nkuko nabigarutseho, ntiyatsindiye ibihembo bikomeye ku rwego mpuzamahanga, ariko yakiriwe neza cyane muri Hong Kong ndetse inagira ingaruka zikomeye ku ruganda rwa sinema yaho. Ibihembo nishimwe, icya mbere nicyo bita Hong Kong Film Awards yo mu mwaka w'1987. Nubwo filime Above the Law itegukanye igihembo kinini muri aya marushanwa, yashyizwe ku rutonde rw'abakandida nominees mu byiciro bitandukanye, cyane cyane bijyanye n'imyerekano ya action, stunts n'imirwano. Icya kabiri, ishimwe ryihariye ku mirwano, ibyo bita stunt coordination, yakunzwe cyane n'inzobere mu buryo bwo gutunganya filime critics kubera imyitwarire ya Yuen BIAO na stunt works zakozwe n'abakinnyi ubwabo, ibintu bitari bisanzwe icyo gihe. Icya gatatu, nubwo iyi filime itatsindiye igihembo runaka, yabaye ikimenyetso cy'ubutwari n'ubuhanga bwa sinema ya Hong Kong, bituma igira izina rikomeye muri B-movies markets za Amerika n'Uburayi, ndetse inahesha icyubahiro abakinnyi nka CYNTHIA na Yuen BIAO. Muri icyo gihe kandi filime zo muri Hong Kong zari zigifite ubuzima buringaniye mu rwego rw'ibihembo mpuzamahanga, kuko ahanini zahiganwaga ku isoko ry'imbere mu gihugu. Ibihembo nka Hong Kong Films Awards cyangwa se Golden Horse Awards byibandaga cyane ku mafilimi ya drama cyangwa zifite inkuru ziremereye ku mibanire y'abantu, ibyo bita social theme, kuruta action. Nubwo rero Above the Law cyangwa se Writing Longs itatwaye igihembo kinini ku rwego rw'isi, yabaye filimi y'ikitegererezo mu gukoresha stunt work nziza, yanamenyekanye cyane mu mahanga, inagirira akamaro abakinnyi bayikinnyemo, cyane cyane Yuen BIAO. Mu mateka ya sinema ya kungufu, iyi filime ifatwa nk'igihangano gihambaye cyafunguye amarembo ku buhanga bushya bw'imirwano n'inkuru z'amarangamutima. Iyi filime rero ni imwe mu mafilimi ya kungufu yo muri Hong Kong yagiye igira uruhare rukomeye mu muryango wa sinema y'uyu mujyi, by'umwihariko mu guhuza ubutumwa bukomeye ku butabera n'ibikorwa bya action bihambaye. Nubwo itatsindiye ibihembo bikomeye, yakiriwe mu buryo budasanzwe n'abafana ndetse n'abasesenguzi mu gihe yasohokeye, ndetse n'ubu biracyari y'icyubahiro mu ruhando rwa martial arts cinema. Uko yakiriwe n'abafana bayo, abafana benshi bayakiriye nk'inkuru ibageraho uburyo bufatika, cyane cyane abari batuye muri Hong Kong muri icyo gihe, aho ruswa mu nzego z'ubutabera yari ikiri ikibazo gikomeye. Inkuru ya Jason Chan, Yuen BIAO, umukinnyi w'umushinjacyaha ufata icyemezo cyo kurenganura abaciwe intege n'amategeko atita ku kuri, yanyuze imitima ya benshi. Ibikorwa bya action bihambaye, abakunzi ba sinema cyangwa se abakunzi ba filimi ya kungufu bayakiriye neza kubera imirwano yateguwe mu buryo budasanzwe, aho Yuen BIAO na CYNTHIA bakinnye bimwe mu bice bikomeye kurusha ibindi muri sinema ya Hong Kong. Imirwano yabaga isobanutse, irimo uburyohe, ikinwa n'abakinnyi ubwabo nta doubles, ibintu byatumye abantu benshi bayita classic y'ukuri ya kungufu. Isura y'ubutwari bw'ukuri, Yuen BIAO yagaragaye nk'umukinnyi ugaragaza amarangamutima n'ubutwari butandukanye n'ubundi busanzwe bw'abakinnyi ba kungufu. Abafana benshi bashimye uko yakinnye atari gusa imbaraga z'amaboko, ahubwo anagaragaza impinduka y'imbere mu muntu uhanganye n'imyumvire itamushimishije. Indirimbo y'amajwi y'inyuma, soundtrack y'iyi filime, nubwo bakoresheje amajwi mu gihe cy'imirwano, byatumye ishusho ya sinema ya kungufu irushaho kumvikana neza, cyane cyane mu bice bikinwe nijoro cyangwa mu mashuri y'imyitozo. Aha rero nuko yakiriwe n'abasesenguzi ba sinema. Abasesenguzi benshi bagiye bagaragaza ko filime Above the Law ifite inkuru yanditse neza, yerekana ubusumbane buri mu mategeko n'ingaruka z'ubutabera budakora neza. Abenshi bayise filimi y'ubutabera bw'umuntu ku giti cye, wa wundi nakubwiye witwa Vigilant Justice, ifite uburemere budasanzwe, inagira uruhare mu gutekereza ku mahame y'uburenganzira n'amategeko. Uburyo bwo gufata amashusho, abasesenguzi batandukanye rero barimo abo mu Burayi nk'abanditsi b'urubuga Kung Fu Kingdom cyangwa se Instant Kicks, bashimye cyane ukuntu filimi yafashwe, imikorere ya kamera yegeraga umukinnyi, bituma umurebye yumva ari we uri kurwana. Ibi byavuzwe nk'umwihariko wa KURI Yuen
nk'umuyobozi nyine wa filime. C. Uburyo yagaragaje abagore mu mirwano. Kubera ko Cynthia ROTHROCK yakinnye neza kandi akitwara nk'umugabo mu mirwano, abasesenguzi b'amateka ya sinema bagaragaje iyi filimi nk'imwe mu zakomeje guhindura uko abagore bafatwa muri sinema ya action, cyane cyane mu myaka y'1980, aho abagore benshi babaga barakizwe mu myanya itagira ingufu cyangwa ikinisha uburanga gusa. D. Amaherezo atandukanye, bya binini nakubwiye bita alternate endings. Abasesenguzi bagaragaje ko kuba iyi filimi yarasohotse ifite amaherezo atandukanye, aho Jason apfa cyangwa agasigara ari muzima, byerekanye ubwitonzi n'ubushishozi bwayikoranywe bagerageza kugera ku bakeneye ubutabera mu buryo bwose bushoboka. Bavuze ko ari tekinike idasanzwe y'imyandikire, bimwe twita storytelling innovation, idakunze gukoreshwa mu mafilimi ya action. Noneho rero dore uko yakiriwe mu masoko mpuzamahanga. Mu bihugu byo mu Burayi na Amerika, filimi yanyujijwe mu masoko ya VHS hamwe na Video Rental Stories. Nubwo itigeze ijya mu mazu manini ya sinema muri Amerika, yagize umubare munini w'abayikoresheje cyangwa bayiguraga ku mafilime cyangwa bayiguraga ku makaseti. Yabonetse mu masoko nka Cat Classic, bivuze ko iyi filime itamenyekanye cyane mu ruhame, ariko ifite igice cy'abafana bayibona nk'iy'agaciro gakomeye kurusha izindi. B. Mu bakunzi ba Kung Fu by'umwihariko, ifatwa nka filimi itagereranywa mu kwerekana impano ya Yuen BIAO, kuko hari igihe yarushije na Jackie Chan mu myitwarire no mu myerekano y'amaboko. Filimi rero Above the Law yakinwe mu 1986, ni igihangano cyubakiye ku mahame y'ubutabera, imbaraga n'ubwitange bw'abantu bahagurukira guhindura isi igihe amategeko yananiwe. Yakiriwe neza n'abafana b'iyo myaka kubera ibikorwa by'imirwano bidasanzwe n'ubutumwa bukomeye, ndetse inahabwa icyubahiro n'abasesenguzi b'inkorokoro mu bijyanye na sinema y'Aziya. Ni filimi rero yacengeye mu mitima y'abarebye Kung Fu nk'umuco, aho Yuen BIAO yanditse izina rye mu mateka, anerekana ko sinema atari ugukina gusa, ahubwo ishobora no guhindura ibitekerezo by'abantu ku butabera, igitinyiro n'ukuri. Mu gusoza, iyi filime nubwo yabaye intambwe ikomeye mu mateka ya sinema ya Kung Fu, yahuye n'inzitizi zikomeye mu rugendo rwo kuyikora no kuyishyira ku isoko. Izi mbogamizi zaturutse ku mpamvu zitandukanye ku rwego rw'imitegurire y'ikinwa, abakinnyi n'imiterere y'isoko rya sinema muri icyo gihe. Inzitizi ya mbere ni imirimo y'ikinwa yakorwaga mu buryo burimo ibyago bikomeye, ibyo twita dangerous stunts. Filimi izwiho gukinwamo imirwano ikomeye kandi y'amaboko y'abakinnyi ubwabo. Ibi byatumye bamwe mu bakinnyi n'abategura ibikorwa by'imirwano bahura n'impanuka zikomeye. Yuen BIAO wari umukinnyi mukuru, yakinnye ahanini amanuka ku mazu maremare ndetse anatwara imodoka ziri mu mirwano idasanzwe. Aha rero hari aho Cynthia ROTHROCK yagize imvune y'amaguru kubera gusimbuka mu buryo bukabije, kuko yakinaga adafite stunt doubles umusimbura mu mirwano. Kuri Yuen, uyu mugabo wayoboye iyi filime yagombaga guhuza umuvuduko w'imirwano no kudakomeretsa abakinnyi. Ibyo byateye igitutu gikomeye. Imbogamizi ya kabiri ni uko utumvikana ku musozo w'inkuru, ibyo bita ending conflict. Filime yakozwe ifite amaherezo abiri atandukanye. Iya mbere, aho Jason Chan apfa, yerekanye uko ubutabera bwihuse bushobora kurangira nabi. Iya kabiri, aho aguma ari muzima, ashyikirizwa ubutabera ariko agasigara ari muzima nyine. Ibi byateje impaka hagati y'abayobozi b'ishusho n'abo mu ruganda rwa sinema, kuko buri ruhande rwashakaga gutanga ubutumwa butandukanye. Isoko rya Hong Kong ryahisemo kwerekana version ipfusha umukinnyi kubera ko ryari rishishikajwe no gukomeza ubutumwa bukomeye. Ariko amasoko y'amahanga nk'ay'i Burayi na Amerika yashyigikiye amaherezo arimo ibyiringiro kugira ngo abareba batazafata inkuru nk'iy'urupfu no kwiheba. Ibi rero byateze igihombo mu gukwirakwiza iyi filime, kuko hari amahame atarumvikanyweho. Icya gatatu ni ukutabasha kugera ku masoko manini ya sinema y'isi. Nubwo filime yagaragaje ubuhanga buhambaye, ntiyigeze ijya mu mazu manini ya sinema nka za sinema za Hollywood cyangwa Cannes, bitewe n'impamvu zitandukanye. Filime zo mu Bushinwa no muri Hong Kong zari zidafite ubukungu buhagije bwo kwamamaza hanze mu buryo buhagije. Ururimi rukoreshwa Cantonese, rumwe mu ndimi zikoreshwa hariya mu Bushinwa, rwagoraga amasoko yo mu Burayi na Amerika. Ikindi rero, hari ikibazo cya censorship.
Ibihugu bimwe nka Singapore n'Ubwongereza byategetse ko ibice by'amaraso cyangwa urupfu bikurwamo. Ibyo bihindura igitekerezo nyamukuru cy'inkuru. Nyamara rero nubwo iyi filime yahuye n'inzitizi nyinshi kuva itegurwa kugeza irangiye, imirwano yatezaga ibibazo ku buzima bw'abakinnyi, amaherezo atandukanye yateje impaka, kutagira marketing n'ingengo y'imari ihagije, imbogamizi z'isoko ryo hanze n'imyumvire ku bakinnyi bayo. Ariko izo mbogamizi zose, iyi filime yagize izina rikomeye mu mateka ya sinema, yerekana ubutwari, ubuhanga n'urugamba rwo gukora sinema ifite igitekerezo gikomeye no kwerekana kungufu mu buryo bwihariye. Ni nuko George ndi kwizera Janvier Gade ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi mu biganiro dukora, amarembo aruguruye. Hano rero turi kuri Kwizera Rwanda official nk'ibisanzwe. Bye bye.